Ün sitklasin zulun ödürer yürecenef. Hamı küsültün küsünçta bolcu. Kütsesin hamtın bakımçta bolcu. Sansın sanadan kürce. Küne ültün büce. Küünde kiluluga. Nıhadı hutsuluga. Hutun hasta vatkikşta bolcu. Evtrin merem dudulcu. Erilmende mana çingir amung mende detin kökü tengir oğun detse burkhunde erşahe botha. Gilles et Elzata Boltra. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année et beaucoup de réussite durant cette année 2023. Et on se revoit à Lisbonne. Au revoir.